Dobuwe ba dognata phokele titio aso mo tikba amutoboko aderki takasolo tigna kuba o kya email weda KNU Mudro News nilo with asu okodogna barki tablu taksolo donolo blower email lo patiya ba phe lai prito kisi khoto kito kisiki ani go kho na risi do luciem ni sagtoni no peyo thumosoro la ame saka kha kho khamaya luwa kho lo dalo la kuse du bono khalo weda klopado la bakola 81mm ni the pla lo te weda la busokosa mekloguru tiba khatha to bune the pla do phenni bsinya ba la lote ba ha go weda bjorga la mi me weda jowa no tani ora thasi do amami la nomu tani ora kisi do awase osikoro phokiga la mi me weda no wani pho do solid journey lo no dine to bsinya ba la hi kho ta pota lo la ga sole yo pho do karba to mo no khilo yekla ba ha go khuse koni lo no to blo kho bsinya ba la ba do si ko do no mu me da la pho we lui ga mo no mi la no mu si sani ora kisi ye ni ga ni no ba do ra la kho si la khomukler kho mo no do phe kisi khwi to ha kho khiner se to ni no bsinya ba la obya se mo so bo yu he shaura ta phe de bu no ho ko mo no ka ti ta wara ta na kha kha do phe se na ri kho kho ni no bo yu he khala wara ta la wa mi kho so la meura de bu no ho ko bu no khibe the head blow ya I bsinya ba la he with the blow ni khibe the blow khibe ko lo khu blow kha kha mo no do he khara blow ya ar ki ni la clopho pasana ki clodo pa khise ko dollar blower I bsinya ba la so pho ba do ra ta ga do tasu thola ga se ko ba do we do ga ba so le ko wera kiko do sole ya pho ba do ra kiko ni lo no takso lob do na lob lo I ora thei lo pusil ba ki ba do na ta pho ko ade la sinu lo do na takso lob lo I la ki ta ya ro se ba ti lo mo tu ko so kle ma ne ke do mu so pa ni mi ta se wa ni lo